Heartpu Fana Thamsi Karigumba Aikoina Aikoigi heart Asibu Fana Thamning Labadi Aikoina heart na Pamjaba Jinjak Java Tangai Fade Aikoina Sari was Jinjak Kuding Magna Aikoigi heart effect Towi Maramasina Karamba Jinjakna Heartpu Fanbage Haibasi Kangadavani Amasung Nomagi when a Soidana Zanaba Honoradavani Afava Jinjak Jabagi Hainabi Labor Mioishina Hakjang Pana Labor Namgani Hakjang Pava Jinjak Jabagi Hainabi Laravadi heart attack Taubagi Marueba Horokfam Oriba high blood cholesterol high blood pressure Amasung body weight hand managing basing Asidagi Naktopa Nami Makoina stroke tawbagi changsu hantahanba ngami maramdi heart disease amasung high blood pressure na stroke tawbagi maruoiba haurakfamni aikoina chaba matamda saturated fat amasung cholesterol gi chang hantahalaga uhai wahai mana masing amasung whole grain products sing na hena sabigadabani masina heart puna haliba blood cholesterol amasung triglycerides level hantahale nutritionist singna lauri afaba chinjak chaba amadi zero oil foods chabana heart disease tagi nathokpa ngamgani calorie kamdongna khangani karigumba aikoina chinjak singi calories count tawba ngamlabadi aikoina nomada calories kaya mathok tabage aibadu khangba ngamgani aikoina calories count tawba si oithok oidoba amadi yamna luba oina khanai masimak aikoina calorie calculation gi maramda idea amata leitabanani aikoina apikpa angang amada lupa chama chapi amaga tara chapi taraga onasi haibada angang aduna kari gi nangna amakhak piraga aina tara pidoba hairakani kari gidamak mahakna asumna hairibano maramdi mahakna selsing adugi value khangdabanani mahakna lupa tara chapi taraga chama chapi amaga sel gi value chap manai haina khanglabadi soidana onasi yarakani masimagni aikoina calorie count tawba ngamdribasi makhada calories expenditure gi chart ama leiribasi yengminase activities energy expenditure sleeping 0.5 calories per minute reading 1.4 calorie per minute standing 2.0 calorie per minute sitting 1.5 calorie per minute eating 1.8 calorie per minute conversation 1.8 calorie per minute car driving 0.5 calorie per minute casual walk 4 to 5 calorie per minute brisk walk 6 to 8 calorie per minute jogging 7 to 9 calorie per minute speed running 10 to 12 calorie per minute masigi start asi khanglaba matungda aikoina line khangba ngamle madudi activities gi matung ina calorie kaya darkar oibagi haibadu Kudamoina football player amagi calorie kaya darkar oigani hairabadi aikoina player adu goalkeeper natraga forward player ra khangba mathau tai maramdi goalkeeper di ayamba matamda lepaga leibana calorie expenditure sang nemgani kari gi calorie darkar oiribano engine panba gari khudingmakna thauba matamda thau darkar oibagum akhoi mioibagi hakjang su thau darkar oi akhoi gi thau di akhoi na sari ba chinjak sini 10 kilometer gari thauduna chatpada thau liter ama sangbagumna akhoi mioibagi hakjang da su chap manai masibu calorie requirement haina khangnai akhoi gumba sedentary workers singi oina di nomada 1600 calories darkar oi aduna aikoina calories hena chasil labadi kari oigani engine panba gari gi
टेंकी दी थाव हेन हंजिन ब यादे पाथोरकनी अदुबु मियोइबगी टेंकी दी कैलोरी हेन चासिन ब याय हेन ब कैलोरी सिंग असी फैट ओंथोक्तुना स्टोर तौसिलगा थमनी मशीना मरम ओइरगा ओबेसिटी हार्ट डिजीज न सिंग थोहल्ले निंगसिंगदबदी कैलोरी इंटेक तौखिबा सांग अदुगा कैलोरी एक्सपेंडिचर तौथोखिबा अदुगा बैलेंस ओइना थमनबा होटनबिगदबनी अखोइना हेन चासिल्लबसु मदुदा चानना फिजिकल एक्सरसाइज तौदुना बैलेंस ओइना थमबसु याय मसी नत्तदुना अखोइना पुंखाई अमा ब्रिस्क वाक तौबा मतमदा कैलोरी एक्सपेंडिचर असी 6 to 8 कैलोरी पर मिनट ता सुबनतंगी 240 कैलोरीज खक्तनी अदुबु अखोइना गुलाब जामुन अमा चासिल्लबदी मदुदा 300 कैलोरीज अमुक फंगनी मरम असिना चिंजाक अमसुंग मदुदा यावरिबा कैलोरी असिगा चानना फिजिकल एक्टिविटीज तौथोकपा असिना हक्चांग फबा पुंसी अमगी अमत ngairba lambini चिंजाकतगी लाकपा फत्तबा कोलेस्टेरोल अमसुंग ट्राइग्लिसराइड हाइरिबा फैट मखल अनि असि अखोइगी हक्चांगदा ऑटोमेटिक अदुम पुथोकचदुना लैरिबा असिगी मथक्ता अखोइना चारिबा चिंजाकसिंग असिदा मरांग कायना यावी मरम असिना हक्चांग फना लैगे हाइरबदी चिंजाककी मरमदा खंगबसि मथौ ताय ओबेसिटी हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज हाइरिबा चिंजाकतगी अयाम्बा ओहेलकपा लैनासिंग असिना हार्ट नाहनबगी अचौबा हौरकफम अमनी अखोइना चारिबा चिंजाकसिंग असिदा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स मिनरल वाटर विटामिन्स एंड फाइबर्स मयामसी यावरिबनी मयामसिगी मरकता कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन अमसुंग फैट्सिंग असिना कैलोरीज पीरी अदुगा मिनरल वाटर विटामिन्स अमसुंग फाइबर असिना कैलोरी अमता पीदे कार्बोहाइड्रेट्स अमसुंग प्रोटीन्स ग्राम अमना कैलोरी मरी मरी पीरी अदुगा फैट ग्राम्स अमना 9 कैलोरीज पीरी अखोइगी हक्चांग कयातसिंग असि मथौ तौहनबदा हाइरिबा कंपोनेंट्स सिंग असिदा लोइना दरकार लई दरकार लैबा सांगदा मयाम सि सब चाबा सांगदा चाबसि दरकार होय हाइरिबसिंग असि खंगना चारबदी हक्चांग चौखटपा हाई ब्लड प्रेशर अमसुंग डायबिटीज कंट्रोल तौबदा नतना हार्ट पु फगतहल्ले ग्लूकोज पु हक्चांगी सेल सिंगना एनर्जी द ओंथोकदौरिबनी ग्लूकोज की अयामबना कार्बोहाइड्रेट्स तगी फंगी मरु ओइना तन चाक अलूना सिंग असी कार्बोहाइड्रेट यावरब चिंजाक सिंग असिना ब्लड की ग्लूकोज लेवल मेंटेन तौदना थमगदौरिबनी मरम असिना डायबिटीज पेशेंट अमना कार्बोहाइड्रेट्स ना तौरिबा ग्लूकोज सप्लाई सिगी मरम ना खंगबा असी यामना दरकार होय अखोइना सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मरम दा खंगलबदी यामना लाइब वफमनी अखोइना चाबा मतमदा अथुंबा फावरबा चिंजाकसिंग असिना सिंपल कार्बोहाइड्रेट अदुगा अथुंबा फावदबा चिंजाकसिंग असिना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नि total daily requirement 1600 calories breakfast 30% 480 calories lunch 35% 560 calories afternoon 10% 160 calories dinner 25% 400 calories asigi sang sabi gadawani